Ini labang so lamarjan kabonda pon labang ke isi labang so lamarjan so ke self group tum hansi panong lo lapian labang so isi katu kabe la lak sorry kiapan atan ka fom son basi litum ka papleng jima mana ke fill up ni jima labang so thap Joy of our site joy ram online din channel long kasi na video la si form bangkela to form bangkela dimana itu mapan clear tak na so form sta mini ni level interface lang lo lapian itu mada kopilon ni non ni choice ta bangkela ke Bakery sita meneli ke style hair group kali sita meneli jung nang itu mapan kusum si fill up ni nang so form ke thang lo lapian itu meladak langdam lo nang business plans bakery name of the entrepreneurs SSG members song sinili dak dot lapian SSG code jetok lo labang so data kabangke nang itu men cetok labang ke SSG MIS code SSG yang code number lapan bangke string number bangke current economic activities di mana itu nunson take bakery bulan itu sudah bakery farm nunson tok mango lapan current income bangke 10,000 di job kali 8,000 lepas name of the business which is being planned to start plans suntak bangkit itu bakery so a business plans amin bangkit itu lapian aber langgam tulung investment plans the name of the raw materials nang itu ki use na ya hormone daran lo labu bangkit mate hormone koson lason si first bangke piglet lapen second homemade fat lapen medicine lapen bio security measures lapen insurance lapen total investment lapen top menunggu sistem unit price bangke di piglet bangke 1500 and $6 lapen unit require bangke 5 and $6 lapen total cost 7,500 lapen net bangke 50 lapen 100 lapen 5,000 and $8 lapen medicine bangke 100 lapen 5 lapen 500 lapen $1 medicine mate do wider lapen ki use lagi sini tu di non ke medicine kai mate do wide kai bot masih medicine ipin jet atin batu la bangke la lapen bio secure lapen 200 for 800 lapen sini video insurance total 10 lapen 100 lapen total bangke nili kono 13,300 and nili total cost ladak to lapen sis ladak bangke found from MMUA rest 10,000 Zurich Cape and Kado lasi self contribution rest abang kene 7,560 sudah meladak kene 10,000 and the top stajo laben dak bangke total cost la bang profit dan ada tuan marketing lasi to ko laben kader dam dengan product meat labang ke akok adin ko amma expect product kg dadak non ne di 50 do laben ke la AVG sell price jadi nador panggil kan tidak lasi 8,000 in 50 to the kuan ko aku bangkit hotel of 6 laben
telin oke la 1000 into 50 pelodang te 50,000 ang lep lapen latelo pelodang te nang litung submitted by signature of SSG members labang sidak submit nang po lapen approve reject lapan naman ke nang litung ke bang office nang litung VO lapuson atung title ay bang nang litung claim nang lapen nang litung ka fill up nang ibang ke latak ke doan form sinang litung fill up nang jaji lapen nang ka mereka sign claim bang ini video bang ke lapun